Pronto, Ana? Atu balos palos sorrindo pro costado. Em relação à insira. Sampai aí, não tá lá, né? Mostra aí, não. Pronto, Ana? Atu balos palos sorrindo. Nebe sasang hawarum hotu kera sona pro costado. Em relação à insira, mai barna los palos. E a minha espera, você deve estar acompanhar a minha viagem. Are, ne narang are, ne ocho. Mona. Nehal nih sobrinha Sira. Nesusang nebe preparana. Nehal nih aling kanta. Nah, ne stick biliar. Hal nih lain nih. Nebe ami manda uluk. Ne aminya susang pasto Sira. Nebe mak house neba ne hau manda kera somne. Printer. Pois sasang Sira seluk pronto tá siap lao. Cadê tu assim mau correnta? Mama, inai. Ini hari nih entah halam hiairi or. Sampai ini tan lah ya nih mau sirahin wah. Ya sampah. Nyanyi, hene bene. Ini nak cara tak parahin be. Bati aga. Meja Ivan nih. Oh. Plastik ajul naik. Plastik ajul nanti na. Dia kalah. Itu mah, kamu gostan sana. Oh 150. Nih hau nyalin buka. Nih kami aktivitas balos palos. Merry Christmas, Irish Christmas, have a really Christmas.
Ne ami viagem dadang ona husi uma fomento. Ne ami iha ona dalan atuba los pausnya. Ne ami seh di Lilara. Au sente contente depois de tinang rua bele hari fila fali dili. Ya lumayan lah. Sekitar 2,5 tahun. Au sente lah iha perubahan barak. Maybe sente contente tambah ya balu hahumatak pois ya meski buat balung kikuan maybe ihaon nih ya portu dili clear makita harai taniaraing kita sente furak ya meski sidaukan saya menerai nih apalan sido governo ne oi maybe ya sensasional transito sira parak make hahut tau ona fating ne hau gosta ulu clio hau sempre gosta meturhane ya area ne ya sidauk mostly mas ya lumayan mau situangon dalang nenin sirani tahare sampah maladun soe foer arbiro ona maladun soe sampah arbiro ona largo del sidere ne hau foca parte de lamba pases auture soring ne behau foca det makidane ne ha residere kasih ibu besiki ha hotel turismo niang urus kula jaitu asansa agora jaitu anae hotel turismo niang furak ne maluk sila ne bema kelai harai liur lalu mai tebos sila kuno kleur makmai ya timor ne kuno sama hasane ne mak Ponte BJ Habibi ne ami tamana bai happy daunnya lorong ne manas los kita kosar la pararai igreja Bekora itu los so parte Bekora ni ambane me to sente ne sang na fating ne pura Tengona nah ini amili wana fatuahi ne makfating dabe ne make ona pohon udah itu mau dibayar botli udah nih papa koli karena jatuh to anak anak katanya deh jago melamarin no ne masih nggak sih kata betul masih nggak sih serikau na di tanah negara tim banana ada kota mara oh pura bataran ne lo naik masih taya serau ya jauh tuh anak kuna ba ne lo naik mana naik tantan mara ya dia orang laur ya pasti laur jauh no sana ibu rata ya serika tan aquele bet apa mau ya enak papa kole pasti nak mau enak lah mau masih tahu lah ini ropa lavere Strada Jeituona Italia está contentiona
tahu ku hancur. You're all around, love has found its place inside my heart. Just the two of us. Ini posisi depan ini. Capnya naik. Kurang bos. Antar otopsi antar lah. Ah? Taruh barem di dalam hutan ini. Jangan patah laut tuh Neina. Porque ini nak lupa akan langsung nih. Mas mama tak vez semangat lah sekolah lah. Baik tantana. Habis sudah tak kita sekolah. Sebetulnya apa? Kita apa? Ah. Apa? Cece. Kami anak-anak. Kuare. Ah. Itu roh. Itu roh. Sampai dah kan oke sekolah lagi. Ah. Kurang aja sekolah pak. Oh, ya mari pak. Apa foto yang naik kali itu? Ya, jangan aku. Taruh ini ada apa? Ada tamu kan apa? Tulusnya cinta dia tidak lagi mengikat bila selagi kita terus bersama. Malah tuh doa aja itulah. Oh, tamat temeran tafir. Tum. Fini lah, tan loman temeri tum lawan ya. Oh, nawe. Mana tuh tentik kota no kai. Itu nala itu ada. Kurang close. Jikon. Nếu lục khẩu bá thì đâu cần sẵn đấy em cú lục lên để nè này là đang bỏ lại thì là không ai na em đang taruh lupa đến trên koi stadium lahir đâu là kawan này nè anh đâu là đâu vậy
tu bola teloan. Akhirin laku. Farmhouses in Smith. Bau kau. Centro de Formação San José. Mana ini? Pokoknya jam 4 eu si bau kau. Lalu buat deh. Setelah di aku. Welcome Maiha Municipio de Loteng. Dene pamau naiha area municipio Loteng yang nei tepas siha ya bahasa Indonesia kali selamat datang nih. Nya estrada nih hanesan jalan tol. Ai dene ya bui homau. Ne estrada usi bui homau nia. Ya, dan vesikona halote, idan area ne bema kuluk ilisi ohoma tersirah makihane.
Nito tamo na iha posto administrativo de Alaute. Fresco matak, ne hau fem primeira vez, mai fali hau ne rai, depois de hau passa férias, o hau ne caben iha Inglaterra durante tinang rua hobalong. Condição sena fácil,